ekenene beliputanda balika yile liputanda balika somhlolo and layiputanda babese laphinde layiphendula ngeke semasotsheni liyakhala edlamini yakubonela letinye letimbili tithi nathi ndizamtakanda baphulaphula emaphiko tinemlomo tiyakhuluma tiyacetha tonke tindzaba andikwayi kwakhutha umfato kamama ikutheni wasimemame manifamile sembe sibele kolekithi asinawubuswa ngumswati thina Mswati ngumsinso kumbelwa khuluma ngane ngikweletsheni kababa kwengolo mahlohla yahlala eligodweni sayihlekisa iziyuni sayihlekeza nomasha sayibuza zathi ngabe yapha emfonda ba engaluthi lokuhla umkhusi ledunguzela bekusho nje nomkhusi wadunenge enganibami kasi amadoda ngayizolo ngamswabhuza kulezinde ezindaba umasibekela silamqodo mina itulo dlomodlomo lapho akhanza abafathi babathathu khona emnye bendlebe etimphece emnye bendlebe ekhanyelanga emnye bendlebe etishaya ensanyeni bebapheke buhobe wafika umntakanda babuqutha bosakata bakukuthi abathu yaphemlisa wathi ngiqonze ngokho abomandanda bafike bakuhlabisa umntakanda wathi cha kangiseke idlinye menthakathi engangishocisa ligogo bagangwa vele khabo mandanda umntakanda bangasikhanza sawulo emini ngiyawuthathela enza basikhala sithi mangembuta umntwana endvula ukuthi kwakhala sawulo emini kwende njani waphendula ngavile wathi amen nganisive sakho umntakanda basimiba hiba bantu banqaduma bashalatelana bantu basesimunye banotela bafana nanateliki basemoneni balelitela bebhunya mamoyetela njalo ngelisine basendlala bahlahle mehlo bakazombothe bagathe umthetho benkamazi bathi lithanzo lazokalisebendi bengune blendeni bayeze bathutisheni luyamhluya bakagogo kwakho esikhotheni bathithiza bathi angithelele iziya emntanami sabata kangwane ethi makheleke sinifusele bekune sibika lahambo bekunene njengoba besihambile ku bheka le eZimbabwe luhambo belukwabili njengoba luhambo beliyongenela kwekuqala umhlangano lo Smart African Alliance lo buka tindzaba te technology wekuthi transfer technology ide Africa njengoba kune board lebonalisa ukuthi icherishwa ngumengameli wase Rwanda Paul Kagame la bonala ukuthi njengoba lo mhlangano behostwa eZimbabwe ubebete nale board njengoba vele solokwaqalwa le alliance lebuka ukuthi i technology nga transfer njani kude eAfrica kwabonala ukuthi njengoba kuligatsha lelinye leli le-African Union njengoba nje i-African Union inemagatsha lahlukahlukene kunabo free trade area kunema structures kunabo malaria and malaria nako konke lokho lena ke ngilebuka tindzaba letibonala ukuthi tibuke i-technology ukuthi njengoba umhlaba kulamalanga vele so ngenele i-technology kuyabonala ukuthi konke without i-technology kulamalanga ukuthi lesingakwenda kepha ke njengoba into yonke ye-technology ifuna nale infrastructure emaveni angene iyakhula emaveni eAfrica kwabonakala ukuthi ke njengoba neAfrica isenema resources langasiwo lanele kahle ikakhulu ukuthi angathola kahle le technology lesiyidingako kepha ke lo kumgcoka ukuthi emave akahlangane abukisane kwekuthi i-technology sithola kanjani emhlabeni nathi sitoze sibonale ukuthi na ukhuluma ngeAfrica yonkana kubonala ukuthi yonke iAfrica seyivele ingenile la ku technology lo mhlangano ke lona bosolubanjwa kakhulu eRwanda njengoba eRwanda so banjwe isikhathi lesithi iminyaka solobo banjwa khona kepha ke kwabonakala ukuthi lo nyaka asekubukwe lelinye live la ungabanjelwa khona and kuyabukwa ukuthi kungagcini lapho ngoba lo mhlangano utawuhle uba khona ngoba solusabuka ukuthi emave eAfrica ku technology ayawuqhubeka athuthukiswe kanjani kwabonakala ukuthi ke ngoba futhi nekuwa sensitize emave lamanyenti ngoba kwakha structure lesinjengalesi kuyabadzinga ukuthi nalabanye nabo babe involved kushiyelana neligwayi
ngoba ingagcina ingangeni kahle i-technology kanti uyabonakala ukuthi if i-Africa nayingaba nje ne-technology ibukwe njengalamave njengoba nje sibitwa ngokuthi i-African Union sesingabuka emave la njengabo European Union ukuthi la technology lengabonalisa ukuthi across le continent isebenza kanjani le technology letawubonala ukuthi itasisita ekuthuthukiseni emave neminotho nangako konke lokho bekunene kwaba muhle ke lo msebenzi nathi la kaNgwane noma besingasiwo ma member kepha ke bashilo laba be alliance ukuthi umgomo wabo awufuni kuphela kusebenza nemalunga bavula tandla ukuthi awemave nalawe mave angene lena nje bavele nabo base babona lo nathi siba kaNgwane sikhona kulomsebenzi futhi kungabanjiswana kube malula nakwanza le dinombolo temave kuyinto lenhle kakhulu lokho ngoba kusho ukuthi i-technology itakwanza kakhulu within le continent ye-Africa base ke nathi ke bayasemukela silive la kaNgwane ukuthi cha live la kaNgwane selitawuba yimember yale alliance kusukela njalo nje sekutawuthi njalo nababamba le board meeting nelive la kaNgwane libe ingcenye yabo nathi lesikubongile lokho ngoba kuyasisita siba kaNgwane kuthekelana le alliance ayikafaki emave kuphela eAfrica njengoba umhlaba umkhulu ungaka lokungaka le alliance iphinze yathekela lapha nalapha ikakhulu nje emaveni la sabonala ukuthi asahambela athuthukile kuleti tabo ngqondo lapha nje bekunemave la lebekabuya ngesheya kwetilwandle lebeka participator labanye bamele lama institutions lama lengathi ma multilateral institutions bo World Bank bo IMF bo IFC nalamanye ema institutions lahambisana na ngokuthi ngoba lemisebenzi iyawudzinga imali umhlangano ke vele ubukusene kwakhulunyiswana ukuthi ke kubukwe ukuthi ingabe si-Africa vele singasebenza kanjani nembala kube kuhle kakhulu ema resolutions umhlangano la chamke nawo bese ke namangameli weZimbabwe ekube nabone ukuthi siseZimbabwe naye wazi ukuthi siba kaNgwane ucela singajiki kuphela emhlanganweni asiphinde sibavusele nanabo eZimbabwe ngoba sitoqinisa ubudlelwane emkhathini walamave kwaba kuhle kakhulu njoba nje bese sekuba ne ukuthi vele salokwendiwa ukuthi phakanyiswe nalokuya kulena ukuthi akusayi nje emhlanganweni se vele i-visit ebonala ukuthi se state visit kwaba kuhle nathi samukela ngemoya lomuhle ngoba sithi hlobo nebeZimbabwe siphila kulesigodi la ku region singemalunga eSADC eCOMESA eAfrican Union so kuya le eZimbabwe kuyinto lenhle kakhulu kuyawubambisana kusemukele kahle kakhulu nahulumende nesive bonga bebonala cha basithokotela impela nendlela lebe basiphethe ngayo bebasiphethe kahle nasikhona lena nje mengameli kwathi na kwendiwa le state banquet wasitekela nemlando lo bonala ukuthi wathi abesolafisa ukuthi kambe udibongela kanjani kuba kaNgwane ngesento labasenda na mengameli asengakabi ngumengameli asasele ukuthi kusafunwa ingululeko evene
uze nasa kastekela ke mengameli bebahlala eMozambique bahle batothola tindvo batotsekela ngalanga kithi bafike bathekele ke baphindze bajike uthi ke langa lithide uyefika yena nemadvodza lawo lafika nawo nje kutobonala ukuthi solo batotsekela uthi ke basathenga lapha kithi ukuthi bayathenga hawu kwase kuqhamuka nje lomunye naye uthi bekavunule emaheya umdescribeile ke ngiloyo nanaye wathi hawu kumbe kepha na noma uyalalela kusale kwafanele kusekanye awu cha lokumgqoka ngilomoya lomuhle ngoba umchazile ukuthi ngibani labanye bathi hayi kumbe ngenteka njengoba bashilo masithela kepha nasa ngaphenza chaza uphenza ulalela ukuthi ungabusini imangameli phenza ubuke emuva awu cha ngibabonile ngabafanekisa cha at least solo kunye nje uba ngilaba balasigodlweni lokhu ngasiyinkinga lokho wathi hawu ufuna kwenta iona abefuna ukuthi bongela kakhulu ngoba naye ngibathi ngibani leligama wakamati akamkhumbuli ufanele kusilo wabheka le wabheka lena wathi bekuyindvodza